Manipur Lairiba School Sing November Kurumdoi Pauba Thonglon Kigani Hayeng Sumakatana Ayuk Pungmanga Pungtara Fauba Pungmanga curfew Komtokre Mobile Internet Data Service Singi Athingba Makatana Nimit Humni Amagasu District Tareta Sangokre Malemgi Kunai Amatada Nupi Angang Hatpa terrorist Singi Janafam Late General terrorist sing Panaba Kanna Hotnari Haina, Chief Minister Nongthom Birena Fongdorakle. Handak the Ziribamda Yamna Chauna, Missiminagi Togdok, Tokraba Matunda, Makatana, Dugumba Togdok, Asangile Hauda, Toglak Tanaba, Kasar District Police na, Kasar Amade, Ziribam, Aniki Taina Bangam Kaising, things in Cray. Amade, Nupi Angang Hatpa terrorist sing Atubamatan the Paduna Cherakpio have a demanda, or Ripok Maikegi, Mairapai Visina, Kutang Zara Henbegi Kongjang, Sangsin Bahau Cray. Kurumzari, ISCOM News Manipuri Pao, Miang Tabiri Bapum the Makpo, Taram Noxari, Housing Mapung Oiba Pao Sing Pizari. Tongan district singe district magistrate singna ngasi amok thoglakiba order amagi matung ina Manipur gi tampaki mafam singda thamlamba curfew adu hayeng November 12 gi ayuk pung manga dege pung 10 fawba pung manga khakki oina amuka sukom thorakhrei curfew komthokli ba se maru oina nongmada sangdraba yadraba chana thaknaba amadi hidak lang thakki potlam sing miyamna lesson hongnabagi damak lokhalakhiba khongthang amani adumakpo miyamna tinba wakat mi famfamba relina chingba chatpadadi hariba athingba asi laikhigani masiga loinena atai atopa essential service sing habidi health PHED CAFNPD municipal officials staff power habidi MSPDCL MSPCL, petrol pump, media, courts, bank, ATM cash, filling game, official sing, staff sing, telecom, service provider sing, amade. Flight tungduna satkadaba, passenger singidi, hanadagi hongna, curfew asina, konsindana lakle. Nakalamaramda Manipur gi Tampaki district mga amadi singi district ani yauna district tariyata thamlakhiba internet BSAT broadband amadi VPN servicing yauna mobile data service ta athingba thamlakhiba adu makhata na numir humni amagasu sangdokre hariba athingba asi tha sigi kungi numidang wairam pungmanga minute taramanga degi amuk makha sangtharaga lakliba November kulhumdoi gi numidang wairam pungmanga minute taramanga fawba athingba asi laikhigani haina Manipur lenga ke commissioner home na thadura khiba cherol amada khangalakle hariba athingba asi hokhiba November 13 tagi thamlakhibani hariba mobile internet amade mobile data service singe athingba asi Imphal West Imphal East Bisnupur Thawbal Kaksing Kangpokpi amade Churachandpur district sing asida makhata ba order ama tholakdri phawba athingba asi laikhigani haire Director of Education Asna ngasi amuka sohanna thoglakhiba order amada Manipur leriba government aided private unaided amade central school singda makhatana hayengdage November kulhumdoi phawba thonglon khigani haidi Malemgi Kunai Amatada Nupi Angang Hatpa terrorist singe Janafam Lady Hiraduna, Chief Minister Nongthom Birena Jiribamge, Tamtirabami Hadadu, Haksan and Lobagaloina Awang Batakta, Yaning the Bafongdorakle, Chief Minister Namahaki ex Handalda, Tagalakiba Boss, Amada, Fongdorapada, Mihat Asida Senariba, terroristing Pananaba operation, Satabaleptri, Manipurgi, Oirakliba, Pibam Ase, Laksandana, Tangdulaitaba Puragnaba, Central Armed Police Force ki company. Kun handak nauna amu tharakhiba adugi matung company yankhai amagasu tharaknaba thaurang tauri haiki loinena thasigi taramathoi da thokhiba jiribamgi thodokta CRPF personnel singna matam sana terrorist attack tagi ngakthoknaba lokhiba thodang amade central leader singna Manipurda tangdulai taba hanjil hannaba paikhalakliba thabak singidamak makhoibu awangba thakta thagatba sufongdokhi
Today, I stand here with profound sadness and anger to condemn the horrific killing of 3 innocent children and 3 innocent women by the cookie terrorists after being taken hostage at Jiriba. Such barbaric acts have no place in any civilized society. Let me assure you that the hunt for these terrorists is currently underway and they will be brought to justice very soon. We will not rest until they are held accountable for their inhuman actions. During this attack, about 40 to 50 heavily armed terrorists launched an assault on the internally displaced persons residing at a relief camp in Borobekra and even targeted the Borobekra police station in Jiribam district. Their aim was to spread fear and destruction. However, thanks to the timely and decisive response of the CRPF personnel stationed there, the attack was repelled. Their barbaric and swift action neutralized 10 of those terrorists on the spot, thereby saving hundreds of innocent lives living in the relief camps. I extend my heartfelt gratitude to the CRPF and the state forces for their remarkable courage and commitment to duty. Their actions demonstrate unwavering determination to protect the lives of innocent people and uphold peace in the region. Their bravery is a reminder that we will stand firm against terror and violence, and we will always prioritize the safety and the security of our peoples. I also thank my central leaders for their relentless commitment to bring peace in the state. Apart from the existing forces deployed in the state, the central government has recently sent 20 companies of Central Armed Police Forces. Further, an additional 50 companies being sent to strengthen security and restore peace. We will continue to take every necessary step to ensure the safety of our peoples, irrespective of which community we belong to. Let us all condemn such barbaric violence in the strongest term. The killing of innocent women and children is a crime against humanity, and such acts can never be justified. Together we will overcome this dark time and work towards a more peaceful future. Handakta Jiribamda yamna chauna misiminagi thodok thokraba matungda makhatana adugumba thodok sing Assam gi lehauda thoglaktanaba Kasat District Police na district asiga Manipur gi ngamkhai paringda maru oina Jiribam gi ngamkhai paringda security ge jaksel thorang kankharan ki bagal loinana ngamkhai paring su thingjin khrei Khongthang asiki matung ina Assam ge Kasar mai kaida afaba makhal gi khuchukulai paiba commando sing yauna ngamkhai paringda mekup nahum singna ngak seli hiram asiki matangda Kasar District Police ke SP Numal Mahatana haikibada Kasar amadi Jiribam anigi tainaba mafam singda security ge jaksel thorang lokhatlei Kasar mai kaida phataba element sing Manipur romdagi maru oina Jiribam mai kaidage haijillakna bathabak lokhatlei masigi damak ngamkhai paringda patrolling gi thabak kanna jathare logi wangmada lo thugai ba yaba miyoi sing hek changlakpada thabak lokhatnaba sem sare loinana lona changlaktuna Kasat district ki manungda leiramba thengnarabadi logi matung ina chapchaba thabak lokhatkani haina Numal Mahatana makhatana phongdokhi देखिए हमारा जो असम मणिपुर बॉर्डर जो एरिया है पूरे एरिया हम लोगों ने सील कर दिया है। यहाँ पे कोई जो मतलब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कोई ना हो इसके लिए हर तरफ से हमने पुलिस का बंदोबस्ती किया है। हमारा यहाँ पे कमांडो फोर्सेस है, हमारे यहाँ पुलिस का हर तरह से बटालियन हमारे यहाँ नियोजित किया गया है। और यहाँ पे जो मतलब नेबरिंग स्टेट में उनका जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट में जो वहाँ पे कुछ दिनों से जो परिस्थिति पैदा हुआ है मतलब जैसे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हुआ है
उसका कोई सुविधा लेके आके यहाँ कोई अशांति ना करे, उसके लिए हर तरह से हम तैनात हैं। हमारे यहाँ कोई आके ऐसा कोई बैड एलिमेंट अंदर में घुस के हमारे यहाँ लोगों को पीसफुली जो लोग रह रहे हैं इनके बीच में घुस के कोई अशांति पैदा ना करे, इसके लिए हम लोग 24 आवर्स हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं। और यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट आके अगर ऐसा कुछ करने के लिए कोशिश करेगा उसके ऊपर सख्त लॉफुल एक्शन लिया जाएगा। उरिपोक अपुनबलुप अमदे उरिपोक नुपी अपुनबलुप न सिंधुना जिरिबामगी नुपी अंगांग तरु तमथीना हाटखिबा टेरोरिस्ट सिंह फाद्रिबा फावबा मतम कक्तना सथगदबा खुथांग जरा हिनबगी खोंजंग अमंगसी उरिपोक कैंडिन क्रॉसिंग दा संगसिनबा हौख्रै खोंजंग अदुदा सरुक याखिबी उरिपोक याम्बेम लैकाई मैरापाइबी की सेक्रेटरी हिजम मीना कुमारीना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हाइबा कैंपेन अदु कदाइदा सत्ख्रबगे अमदे लैंगाकना तुमिन लेसिलिबा करिगिनो हाइबा वहंगसिंग सेंटर द हंगलदुना खुदक्ता पाइखतफम थोकपा थबकसिंग पाइखतुना मराल लैबा मिनुंगसि खंगदबा मियोइबा खुनाइगे येकनबसिंग अदुबु फादुना अहकपा चैराक पियु मियामगी अपाम्बसिंग थबकतो अंथोक्त्रिबा फावबा खुथांग सारा हिनबगे खोंजंग असे सथखिगनी हाइना फोंदोखी उरिपोकी तोंगान तोंगानबा लैकाइसिंग द लैरिबा लोकल क्लब यांखैनिथोय अमदे मैरापाइबी लुप निफुनिपालना सौगत्तुना संगसिलिबा खोंजंग असिदा सरुक याखिबा मियामना नुपी अंगांग हाटपा यानिंगदे कुकी टेरोरिस्टिंग अहकपा चैराक पियु हाइबना चिंगबा खोलाव कया लाउखी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अदुबु अखोय मणिपुर ददी हौजे बिकलेबा आंगांग जेरिबामदा बिकलेबा आंगांग इत्ता खंगजदबसिंग अदुबु कुकी टेरोरिस्ट सिंगसिना कापगा हातोए अदुगा अखोयगे नुपी अनि यावबदुसु हातोए अदुगा करिगी सेंट्रल गवर्नमेंट अमसु स्टेट गवर्नमेंटना मसी फावबदा करिमता अखोयगे प्राइम मिनिस्टरना कमेंट अमता पिबिदे अदुगा तुमिन लेसले मसे अखोय पेंदे अखोयना मामा बिसिसना पेंदे अदुना मसी अखोय नहान तांग ट्रक दोक्तगी हाइरिबा जिरिबांगी हाटखिबा साक्सिंदो कुकी साक्सिंदो मदु फाबियु एक्शन लौबियु मदु हेक लौदेखै अखोय हाइरिबा अंका स्ट्राइक से अखोय मतम पक्तबिदा अखोय खमदना अदोम लैखिनि सहा हेलगा हंदकी लुरबा लेपाके लालक असिदा लेपाके ओइबा अरुबा तानफम कयादा लनाई लुपसिंगना मखोयगी अनिंगबा अपाम्बा अमदि मफम कन्नबा होनबदा लेबाकी ओइना मंजिल थाना संगसिलिबा थबक थौरमसिंगदा चारंग नरिबा खुनाई मियाम असिगे खुदोंग चाबा लौदुना लुपसिंगना मागी अनेकपा मियोइसिंग थादुकनदुना येखाई थिनगाइबा अमदि ओइदबा युमफम याउदबा वाफम कया संदोक्तुना मियामदा चममनबा अमदि चारंगनबा कया थोहन्नबा होनरिबा असि अफबा कुदम नत्ते अमदे लेबाक मांगनबगे मचाक ओइरी हाइना कोकोमीगे माइकैदेगे खंगलक्ले लुब असिगे मीडिया कोऑर्डिनेटर युमखाइबम सुरजित कुमार खुमन्ना खुजेक पिदुना थादोरखिबा चेरोल अमदा लेबाके थबक तौबा हाइबसिदा लेबाक मियामना अपाम्बा खोंजंग संगसिनबिबदी याई अदुबु इसागे अनिंगबा अपाम्बा खक्तदा लैगनी अखोइना यानिंद्रदी अतोपा तौबा थबकसु तौहल्लोय हाइबसि यामना अखुबा लेबाकी ओइदबा लनाई लुप खक्तगे मपांगल सागतलगा लनाईगे खक्तगे ओइबा ओइजबा थिबगी थौदौनी हाइना कोकोमीना लौई हाइदे कोकोमीना लौरिबा वारेप इचम चमना मियोय खरा खक्तना लौबगे वाफम लैते मसिदा पेंदे हाइदुना मियोय अमा अनिना हेक्ता मिमांग थोक्तुना हाइनिंगबा हाइबा तौनिंगबा तौबा अदुना कानरिबसे कनादनो हाइबसि फावबा खंथबा ngamdaba lanai miyoy lanai lup kharana pangtawda tawrakliba asi lebak asigi oina miyamge masak oiduna lepliba kokomibu singthana ba khotnabana lepak asige yaipabu oigani haina khaliba asimak lebak asige mayokta leiba reactionary elements singne haina lopham thoi maramasina lebak irang thoklingeda irangi khudong chaba lauraga lepak kainana ba thabak kaya ama tawribe sing ase miyam punna khangmina si haina kokomina appeal tawrakle Karigidama kokomina zathakiba indefinite sit in protest ke khongthang di kokomina MLA singda taknaba demand sing nimit taret nige manungda thabak to onthokani haina thajaba pirakhibadage protest adu loisin khibani khongjang di loisin belaite nimit taret nige manung thabak onthokani haina thajaba pirakliba sing onthorak trabadi henna kanma khongjang sing sangsin naba sem saraga lei haina su kokomina cherol aduda khangalakle
Coordination Committee on Crisis of Maitei Manipuri Singna Sinduna Jiribamda Angang Yauna Mara Lejedraba Micham Taruk Tamthina Hatkibabo Yaningdaba Phongdoktuna Lakhipurda Leba Betikandra Statue Mamangda Miyoi Lisingamat Chamangaromna Yaningdaba Phongdokpoge Khwalau Laukrek Manipur amadi India lengakna senaba miyoi sing jairak pigadabani We want justice haibana chingba khwalau lauki miyam punna laikhidraba singi thawaina lairamlenda ingna sikn lairunaba maira katuna thawni baga loinana minute amatumina laiduna awaba phongdoki Manipur ki tampaki mafam tarukta nahongnana amok Armed Forces Special Powers Act thamjilakpa amadi jiribamda angang yauna miyoi taruk phakhraga mihathina hatkhiba thawongbo yaningdaba phongdoktuna ngasi konung mamangda leiba Mahabali Kabui Khulda Mahabali Khul Thaubai Club amadi Women's Society gi mihot singna wakat mi pham khrei wakat mi pham da saruk yakhibi Mahabali Kabui Khul Women's Society gi President P Kamaina haikibada Manipur gi ngamkhai kaiba yaroi Land nupi angang yohan bigano jiribam gi tawdokta mi hatpa matik chaba dandi piyo haina phongdoki wakat mi famaduda saruk yaribe singna We want peace, long live Manipur, justice for innocent people, punish the culprit, act on narco-terrorists, repeal Armed Forces Special Powers Act 1958, spare women and children amadi we don't want draconian law habana singba khwalau kaya sulauki Nangasi Mahabali Kabui Khul nangasi family badarna se atopa karigi sunate jirida angang yauna family taru haki badugi matangda nuwaitaba phawba tu khara haijage ado moi khulai paiba mase hadna basuna bada ikoina kari su haite adubo kari su khangjadaba thani pan khakki angang yaurga nioi nupi taru haki bado koi yam nuwaitaba phawi Kabui Khul amati Kabui porop singna yam thamoi chokda nuwaitaba phawi aduna mihat pasing mihat ti na haliba sibu Manipur Sarkar amati Central Sarkar da atubada jairak pigadabani mihat pasing ado aduga APSPA Special Armed Forces Special Power Act se makha tham libase amuka handok pinaba haina su pistok puragnaba haina Central Sarkar da koina taksin jari Housing Manipurda Tangta Daba Pibam Amada Oirakliba Loinana Jiribamgi Zakura Doda Hangba Relief Camp Amadagi Imung Amagi Miyoi Taruk Kuki Kulai Pibesingna Paduna Pukraga Hat Kiba Tawong Sing Loinana Manipurda Armed Forces Special Powers Act Amukhana Tamzil Lakiba Tawong Singbo Pendaba Fongdok Tunangasi Tongak Lairimbi Masaikol Semgat Sagat Apun Manipilub Langol Gambiles Zone 4 the Labour Community Holder Nupi Singna Wakat Mi from Pamkray Jiribamgi Zakuradoda Tokiba Tokdok Singi Manungsana Misam Kaya Hatpada Chenaba Kuki militants Singbo Kudakta Faduna Matik Zaba Zairak Bigadabani Haina Taragi Zaisuna Centramade State Government Anida Demand Taurakle Hariba Tokdok Adugi Matangda Maning Makhatamba Judicial Inquiry Commission Amana Tigat Halu Tokdok Adu Chenariba Lalalop Adu Lona Yadrabalup Ni Haina Lauto the Women and Child Commission of India Gi Mihut Kanguna Zakuradoda Kudak Mafam Aduda Chatuna Yangsin Gadabani Amadi White Pepper Ama Butok Han Gadabani Zakuradurgi Tagdok Aduda Yauriba Mihat Passing Adu Pokso 2012 Ki Makada Trial Satagadabani Amadi Malimdagi Armed Forces Special Powers Act Loktokadabani Haina Taragi Saisuna Demand Taurakle Hauzik Landam Asida Paliba, Chief Minister N. Biren Nalusing Balangak Asina Laukiba Warep Tabakta Ontorakani Haiba, Warep Natabana, Aikoi Hanagum, Pentokpa Haiba, Tarabra Haina, Salai Apun Manupi Lamjing Lob Sanulalna, Hanglakle, Nasi, Major Koldaleba, Manipur Press Club Ta Pau Missinga Unabada, Wafam Asi Sanulalge Secretary, Akoizam Santina, Pongdo Kibagaloinana, Mahakna Makata Raduna, Chief Minister Secretary at the Pamkiba, Me from the Maruoina, Maralai Trabanupi Amasung Angang Yauna, Miyoi Tarok, Tamtina, Hatpi Kibeda, Jenaba Singh. Panaban Nimit Taretniki Manunda, Paksana Operation, Zataragani Haina, Warep Lau Krabaso, Pung Kunmari Paraba Pawada, Tabakta Ontopagi, Mami Letri, Lamdam Asigi, Micham Angang Ahum Yauna, Miyoi Taruk Paduna,
पुख्रगा नुपी ओइबिगी इकाई खुमनाबा मांगहलगा तमथीना हातोकपिबा हाबसे सागी ख्वाइदगी तमथीबा मिचनी हाइना सनुलाल लवे हाइनासु शांतिना मखाताना फोंदोकी महान मखातारादुना हौखिबा नवेम्बर 13 सागैगी मैतान असिबा सीनियर एसपी नेक्टर संजनबमना युंगाउरगा जिरिबामगी चमजरबा माहैरोय खुद्राकपम अथौबबु मसामकी नोंगैना कापतुना हाटखिबा अमदे कैसाम बंसलबुना सोहनखिबा लाइना लौफम थोक्ते लोइनना सनुलालना हंदक थोकलिबा मुकनबा असिदा फोंगना मैतैबु लाक्सनदुना थमलगा कुकी जो मेंबरसिंगदा फोंगना मतेंग पांगबा मानबा थबक थौरमसिंग मतम सांगना उदुना लाक्ले मसिमकना कुकी टेरोरिस्टसिंगना अकी अखंग लेतना तौनिंग तौदुना लाक्ले हाइनसु फोंदोराखी Nama wini mayang lawi ba, ciri ba cobi ba sida, mau seru yang mana betul, mau yang ni, mau pola sama ni mahal go kau dah beri cobi pola ka, aduh mak, mau imung pimpin kuting ba, madu deh juga, mau pola sama ni nak mulai dia, pola sama ni kau beri nak mau pola dia, jangan ciri di pangmuan, anak masih muda, thana wanita महाभारत का वो किसी था पर इंधोमी अदुमला कोई पैदे है जब था अगर सोम लो चलन लोरी बड़ा तो अपन जो अंगनी है Justice D. Krishna Kumar Bongase Manipur High Court ke anova Chief Justice oina hapkhre mahakpo Manipur High Court ke Chief Justice oina haple haina Union Minister of State Independent Charge of the Law and Justice Ministry Arjun Ram Meghwal na mahake ex handle da khangalakle Manipur High Court ke Chief Justice Siddhartha Mridul hayeng mahaki thabak tage retirement oiragani panbayai madudi Supreme Court ke Collegium na tha asige taranipal da Justice Krishna Kumar bu Manipur High Court ke Chief Justice oinabagi ming recommend taukhibani Justice Krishna Kumar ing kumja lising ani tarataru ke April 3 Madras High Court ke judge oina hapki mahak Madras High Court ke oina khwaidagi leiraba judge amani loinana mathang sahi haibadi ing kumja lising ani kunmanga gi me kunma thoida thabaktagi pothagani Ina yokhat lupki ahum lak suba opo common met pangthokre lup asina sinduna ngarang ibido upruk saube lifeham land da pangthokiba common thoramda Manipur University of Culture ki Deputy Registrar Dr. Laurembam Surjit ina yokhat lupki Vice President ngangom punsiba made apunba Manipur Huyen Lalong lupki President Okram Manglemna अथोइबा मिथुंगलेन सिंह ओइना सरुक याखी मपोकुमोन थौरमगा मरी लेनना थांग ता लोइसंग पेना लोइसंग पुंग लोइसंग जगोय लोइसंग अमदि मितै इसै लोइसंग हांगदोख्रै हांगदोकलिबा लोइसंग मंगा असे येलो फुरुप सिंगे नाट की ओइबा लोइसंग सिंगसु हांगदोकलगने हानदगे जथदुना लाकपा खोंजंग अखोइगी इनाट मसक खंगमिनरसी हाइबा सिंटम संग सिंगदा वखल लौसिंग पीबा थौरम लेप लेतना जथरगनी इरेजा सिंगना लुपना संगसिलकपा थबक थौरम सिंगदसु मतेंग पांगबियो अमदि पुन्ना योखत मिनसी हाइना इना योखल लुपना थादोरकपा जेरोलमदा खंगलकले ड्रग की मायोक्ता लौखलखिबा खोंथांग अमदा मिजोरम पुलिस अमदे असम पुलिस की अपुन मतिम अमना मिजोरम गी इंडिया अमदे म्यांमार बोर्डर मनाक्ता लैबा मफम अनिदा चथखिबा थिबा हुमगी थबक्ता मालेम गी कैथेल दा पुन्ना लुपा करोड़ 45 लाख 45 गी सनफम ओइगदबा मयाई का बचिंजा की पोलम कया फगत बंगम ख्रै अहनबदा म्यांमार गा ताइनाबा मिजोरम गी त्यावटुरल मपानदगे मिथामिन टैबलेट किलोग्राम 19 ग्राम चमंगा कुन फगत अतोप थीब हुमगी थबक अमदना कैनबो बाइक अमद पुदुना लाकपा हीरोइन नंबर 4 ग्राम यांखैनिथोय अमगसो फगतखी हाइरिबा मयाई का बचिंजाक सिंग असिग कोनना म्यांमार मच्चा नुपा अमा नुपी अमगा फगत पंगम ख्रै फगलबा पोलम सिंग लोइनना मियोय अनि अदु जोखात पुलिस दा खुसना ख्रै हाइरे हौजिक सानबगी पाव अमु पिजरी Masigi sanabagi pauda
School Games Federation of India gi miyeng makhada Gujarat na yumbu oiraga nadyada ngarangdagi hauduna chatharakpa humpunipal suba National School Games under 14 Boys and Girls Archery Championship ta Manipur na gold medal ane silver medal mari amade bronze medal ama punna medal taret lawangam khrei Championship asida Manipur gi Record Boys team na goal lauki Record Boys gi meter humpu kanglupta just laisang themna silver medal lauki meter yangkaida hidang mayum Benison Sarmana silver medal lauki Indian round girls ki meter kun kanglupta Subam Lingjal Thoibina silver amade Indian round overall da archers asidan gold medal lauki Compound Boys Team Event ta Manipur na silver medal lauki Recurve Girls Team Event ta bronze medal lauki Manipur ki team asibu N Arjun amadi ki Tanjali Laisram na mathang sitna manager amadi team coach oina saruk yari Board of Control for Cricket in India ge domestic tournament ama oiriba senior men's side Mustaq Ali Trophy da saruk yana ba Manipur gi team ngasi Mumbai gi damak Imphal thadokhrei chalibe thas gi kulomdoi gi hauraga December manga fawba Mumbai gi tongan ba sanabung da chathagadori ba domestic tournament asida Manipur gi mahos sinduna saruk yarugada ba sanaroi singdi RK Rex K. Priyojit, Saddam Ahmad, NG Johnson, L. Jotin, Ulen Yai Khairakpam, Muhammad Ali Basit, PS Yotin, CS Vidas, S. Shankar, L. Kisan, L. Ajay, Bisorjit Kontauzam, Somorjit Salam, Amadi S. Rohit Nihaina, Manipur Cricket Association ge General Manager, Tomi Tingomna Thadorakpa, Zerol Amada Kangalakli, Tim Asida, Arkerex na Captain, Amadi, K. Priyojit na Vice Captain Oigani Hairi, Zerol Asina Makataraduna, Manipur ge Support Staff Singda, Palungbam Bikramjit, Boss na Manager. Connor William na head coach Elangbam Rasikumar na assistant coach Purnendu S Zenana trainer amade Thongam Kamlesh na physioni Manipur ge ahanma match aina Haryana ga Wankhede stadium da thasigi kulumdoi da sanaragani Hoziloi silakpada maru iba pau amuk Manipur da lairiba school sing lakliba November kunumdoi phawba thonglon khigani hayang sumakhatana ayuk pung manga dagi pung tarap phawba pung manga gi curfew komthokhrei mobile internet data service singi athingba makhatana numit humni amagasu district taretta sangdokhrei Malem gi khunai amatada nupi angang hatpa terrorist singi chanafam leite senariba terrorist sing phana ba kanna hotnari haina Chief Minister Nongthom Birana phongdoraklei Handakta Jiribamda yamna chauna misimina ge thodok thokraba matungda makhatana adugumba thodok Assam gi leihauda thoglaktanaba Kasa District Police na Kasaramade Jiribam anigi tainaba namkhai sing thingjin khrei Amade nupi angang hatpa terrorist sing athuba matamna phaduna chairakpiyo haiba demanda uripok maikai ge maira paibi singna khuthang charahen bagi khongjang sangsun ba hokhrei Masigi oinadi ISCOM News ki Manipuri pau matang asidala sinjari midyeng tabiri bapumna makpo mukahna khurumjari